Hi guys, welcome back to my channel Nabon. Chavin che bai tu ni ko hi sei di hi le. Facebook monetization chung chang ga se witin. Facebook na profile ho. Page a convert bol the en. Page a convert na bol a he le hi chi ko Facebook na friend se ko follower ki so yang de. Follower ki so ding hin hi chi tiang la chun nang man hi cha hi pi income nei na nei thei ham ti hi ga viau hi ti. Here chun hi chita bang isai diu hi in chitiang le profile hi page a convert ibol zowa hi iti monetization ho iti ki bol ham ti ho isai diu hi ye chu hi cha hi iti ki bol ham ti chu bank in detail fill up ngayin bank detail khu ka fill up sa ai in cha hi ken vet sa diu fill up sa ai in hin lai cha ho link ka bol pai tiang le detail text information ho jong itiki bol ham ti ho abona detail a event diu hen kitchen achai na ge ita ven lang I profile hu e hon to a Facebook profile ho tampin a phat chum na in hel lo jong omin tin in hel lo itam tele mo a social website ham a hi lo le social page sam a hi a che hon thanop mana jong lim ho sep na dinga in a koi mai the video jong iga upload no cha het jing na dinga in upload no hi mai the in la hi cho income nei na the hi ti hi in he lo jong mai the a he jong na hi ti hin la he lo jong i mai ai separate page song sem ngai la wa I profile hi page a convert I bol le a hi jiang hin la hi chi a hi na friend lisa cho 1000 awa la he le convert na bol la phat chum na si pham te le 1000 follower ngai he ni chi a hi star monetization ko monetization criteria khen bin ads a video ho a ads ke lang ding kho chu mai ki nin siteng le tu a star monetization ki tipa ho koi ham khanin na video ham a bet na adeya pa sa le star na hin pe ding star cho sum ai in star na hin sen wa hele nang ma chon sum na mo de hin star za khat khu izat hama ki cho hita bang cho hin sum hi chi ki cho ami ki sen ji hin hitia cho na video cho ahoya aphat na hele men star na hin thona hele nang man sum na mu ding ti na hi je hia cho page profile hi iti page a convert bol dem ti chu iga sei diu hen tu hin ga bet sa ong katin se me in chi beleo chun Facebook ama sa pen Facebook ga lo no te hi chi Facebook ka lutan hi chi Facebook hi ga beleo chun logo o min hi chi lai logo lai ta kho ka click de hen ka click zo teng hi ti hen ahong omin beleo chun hi chi hin chi zo teng le hi chi lai logo pa he ka click ki na he le hiti hin hong ki nen hiti a hong umi hoi la he click dam ti hi ga be hote najet lang panga dot thum lai kho hi chen bela chet add story ki sunin edit profile ki sunin dot thum aumen hi chi page a convert ki bol lo lai ti na hen hi chi profile la hen hi chi ga bela chun dot thum hi ga click hoite hi chi click zo tiang le adang I macha navet load anoi lang pen hi bela chun turn on professional mode kiti he thei ding he tun hi chi anoi pen na turn on professional mode he ga click hi chi click zo teng le che bela chun turn on professional mode add new tools to your profile so that you can grow as creator on Facebook ati he aban bela chun get paid for your content nang ma thil na poso chung changao sum na mu ding tin e chai velao chun if you are eligible unlock monetization tools to earn money by creating new content chai I content ho wa konang hi chi monetization jong hi adang jong hi unlock I bol the ye chu grow no hong hi anong khan to che hele na video ho jang ad sung ding hen tua hi nga velao chun hi chi hi eiman income bol the hin hi achu hi chi turn on bol lai koi di he turn on bol lo lai se sinong turn on ki bol hitin page a convert bol hitin chutile reel so hian khat hi chapang a thanop ji a hi lo lo nga ho thanop ji win reel so Facebook ho ina tho ji win
hiện lai chỉ sum mu na the he chun na profile chu professional mu na tan on bolin lang na bol zo teng le real ho khun na tho jong le cho akon na sum mu the hi ti chu ka ga se hin tin tun tan on ga bol te o hi chi tan on kitila hi ime di o he tu chun ka bol chai tan tun profile chun ga lut kit le han aluk chom kit di te ga abel te chi velao chun tu a he tila chu hi chila ya edit profile ki sun he add story bana hai edit profile ke sun hi hi tuan edit profile mo na chun view tools ta in view tools ta in hi chi khen khana chu dashboard jong ki sunin dashboard jong ki sunin hen la hi chi view tools ki sunin hi chi lai view tools a he na lu de che hi velao chun monetization atin hi cha hi monetization hi ga click ngite I click zo te ngole star hi click nga hele velao chun star hi na click nga hi chi 1000 follower hi 60 days sunga hi na nei zo nga e chetile nangma cho Facebook page sa cho star monetization na che thei de hi wa chi professional mut tan on bol dan kain bet sa hin to cho professional mut ba na cho I ti ki bol ham ti cho to hin detail de wa bet de en masapenin Facebook nga ga lu ni tin Facebook nga lu jo teng le si dashboard kiti he ga pring ni te chahin a velao chun monetization o meni chalai monetization he ga pring ni te yo teng le chi chalai stars ki sun lai hi ga click ni te yo teng le cha hi add payout account na kiti in chalai he ga click ni te cha ki fill up sa hi na jo a cha ka bol han hi in to a hi next hi chalai ha ma sa pen he le min Facebook account to kitu check na min chu hi he chahe last name chiteng le date of birth country achai na he country hoilai kon ni ham chalai chu na fill up ding yo teng le chahe next na me de chahe country India in join business type le individual in yo teng le cha ki fill up sa hi chen next ga me ki ng kete chahe le min hi azwa chu ka fill up sa phone hi ni cha ma sa pe na hi min should de in alaya middle name ten e hon middle name om pun hi la hi a ma he last name ka sut sa hi ta e last name yo teng le last name yo teng le date of birth document to kitu a hi ding hi je teng le icha hi aba nai address ipiam address to fill up ding in ba nai city dipu ba na Assam state hi hoilai state ni ham Assam pin postal code chalai na suting mobile number teng le na gmail teng le chai pan card number na suting yo teng le ichai box neo cha hi chalai box ne click ding na click yo teng le pan card hi ga fill up phang ka te yo teng le next hi ga me ote to he link payout method akitin chalai jit lang panga call bem neo cha hela he ga tin hi ateng link payout method click de he to he add text information akitin cha he text information hi iti ading ham ga bia hote ga click mo hite you previously logged into text with Facebook in would you like to continue yes continue ga me cha he na me jo teng le chen what is your text
classification kiti na individual omtan tua hi are you a US citizen kitin US permanent resident green card holder or other US resident aligned kitin chahi no me de US a cheng hi lo ji chin teng la abana hi are you acting as an intermediary agent or other person receiving payment on behalf of another person or as flow through entity nangma ta hi a hi le nangman no na me de cha he midanga hi lawang midanga thalenga somladin hi le yes me de ya hin tu a hi ama hi chi mi len boya hi in kasi mo Facebook a pesa income anei the ne dinga tax information ka pila mo hin ama ta hi chun hi cha hi no me de hi midang thalenga lagu hi lo achna next hey le cha ne te kame tang pon de country select mo ite India tun aban tolsu kilew hen cha hi tick mark bol di pa hele taxpayer identification number tin I have a non US tin tin ni ti peng le ai ho India ga ma pan card number hi chila hen om sam ta ajo a cheki fill up in to hin next la me te address fill up ngain to hin address ka fill up chai hon tan dip chai city dipu kititan chai state in of Assam hitan pin number long om tan chahin next ga me ki ning te chai village konom ps manja bonin iti check ngan lang correct ai ya hele next hin na me pai de tun next ga me te location where service are or will be physically performed USA ma kitong de hi lo di chun chahin 0% of service will be physically performed inside the United States kiti chun 0% first number hitik mak bol de yo ting le next me ki le to hin I certify that I have the capacity to sign in for the person identified online of one of this form ti tik mak na bol ding yo ting le chain min lung kay na su ding lian guite kaya dang fill up di am tapun to ay next si me kide tayo ti hitan ti tan to ay submit form kiti ay ini ti submit ki bol aki chai tayo ta aki fill up si sila hin omen si in tun submit higa ame pai taw tele United States your tax information is complete kiti tayo to ay si complete hi tayo len boyin Facebook nga he income anei pat kidi hi tayo Facebook le YouTube ma he konung teng le kara hai de te e aki chai ta en velaw chun dan ti hi me diu bo ba tai dan hi ga me ote complete hi tai to bang